Sipika w'ishengero Thomas Tayebwa abire nayiguraho ibyombeko by'ishomero rya government Ryandurumu Primary School eryombekirwe bamwe habashomireyo umugombora ya Rwoburunga Omurumetoma district. Mwina abantu kunu abariyoni batema pipe z'amizi kutekeraho waraki aba National Water baruka kungambira ngo kuri Kabare Kabara awakanyunya pipe bazitemire bariyo batekiriho waraki. Tayebwa hona kabucira barukujwanzi enshonga z'ebyobutegeko mbyentunguka kandi abashabire kutwaza amaguru make. Ninyishuka obunagira obwamizi na abajanta mizi gona tugateko mu National Water mukaza kuntabariza ngunguriza mizi gani ngo bakabaha mizi gabusha obo mwabe musibo wanje ngakore repair naje kanshiti mu repair injira ati tukabasa kanshiti mereka National Water kagatwara ngo ni watuguriza mizi. Kurugaha ni ngenda kutera executive director wa NITAU no UCC kandi aza gukoragana na chairman wa district batuhereze emyanya etarumu network abo kubaraito one Tayebwa atuhirese ezo kuombeka emirongooti. Abebembeza mu district ya Metoma nabarkwebembera office z'ebyobwegese barabwira abantu okwejumbira by'umukono nk'umuringo gwo kuhangahanga hw'emirumo omwihanga. Abantu bena mwale babombekirebi tarumu wa degree soko kucheteche mikono niko kugira umuntu ngashomere cyarani bone kibara kuba fashion and design ninga ukomuntu rwose je koti ayagikozera kaje nawe nashomere okubazira twinemo scholarship kwetera abana mwije mugende konko kareba bamwe batakuzayo omwana yeza sine 6 otaza kuzecho banja munoza kumurondera university wotakubasa mutwaro mu institution Devin OSJ owashomira hishomerere Ryandurumu kandi uhireyo sente zo kuombeka asemera abo bona bahira umuganda okuombeka ishomero ryabo. Zimbene foundation father tuhire myaka 5 ndijo kureba ngo twata mutindo go kushoma tugwingusye turugar first grade emwe pako turubasa kureba ngo buri mwana rukorabo P7 Ryandurumu mureta abana banyu bashome kitone mutereba tugamba hagati yanyu njana kakaramukitu gasha kwa mayu kwa tuachiri